Yabe tala po king kaya katamang panalangin. Ing kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki at ding karelang familia. Jose and Juliet Rivera, Joel and Ann Hinco, Josie, Jack and Jimmy Hinco, Adolfo Garcia, Lito and Mercy David, Ken, Kay, Yenaila, Yeyuna, Kevin, Pam, Kian, Kurt, Kanoha, Bernard, Brianna, Panting Vitug, Narding and Teresing Bautista, Randy Bautista, Aris and Tess Osorio, Hilda and Matthew, Claire Bautista, Topher and Len Bautista, Rosaline and Jerry Navarro, Edward and Jack Bautista, Jose Bautista, Jonathan and Beverly Bautista, Mercy and Joy Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco, Bong and Hasmin Minaves, Conrado Santiago, Henry Santiago, Mark Kayanan, Mickey and Kai Bautista, Buboy and Konkon Sikat, Pot and Ivy Kayanan, Alan and Yeye Wong, Tess and Jonel Nulul, Roy and Rona Angeles, Chodoro Lapira, Bobet and Lenny Cruz, Aurelia, Tess, Boy, Sila, Resi, Maria, Rolly, Lenny, Jose, Puring, Juanito, Almario Sikat family, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Frederick and Jen Castro, Isa Suarez, Lourdes Ocampo, Froilan Domingo, Francisco Jr., Aurora Domingo, Christina Kenneth, Crisalane, Rosel, Matt, Sydney, Eric, Freddy, Frances, Froilan, Mary Jane, Zach, Fritz, Ross, Tina, Una, Migo, Mia, Roland, Dison, Jeremy, Daisy, Calvin, Gabby, Cassie, JM, Claire, Jose Ocampo, Cynthia and Diosdado Masangkay, Ernesto Mendoza, Cortez Mendoza family, Ricardo Cortez, Manuel Epifania, Doc Mike, Lisa, Madrick, Marvin, Cherry, Micaela, and Erica Liangco, Michelle and Prince Tamondong, Juanito, Jaime, John, Jolly, Javier, Melchor, Clarita, Ryan, and Mau David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Eric Dutch, Victor and Bensi David, Santiago Tantenco, Marilu and Rex Resplandor, Joe and Nereo Tantenco, Santiago family, Pangan family, Paharin family, Alain and Minnie Lakindanum, Sel Goshoko, Rodolfo and Rosario Cruz, Romy Alf and Ida Bovic, Christina and Morten Halvorsen, Harvey and Jean, Yaika, Norman, Vio, Danielle, Donna, June, Rolly, Betty, and Arby Flores, Apo Betty, Comi, Pedro Serrano, Rod and Sai de la Cruz, Felix Berto Santiago. Para king makapasubaling kayadwanan di Patrick, Janina, and Miguel Rivera, Kyle and Justin Hinco, Bert and Det Hinco, Pilar Ocampo, John Alfred, April, Alfredo Kayanan Jr., Mary Joy Punsalan, Rain Jasper Bisda, Rita Angela Castro, Jonel, Deng, Bobet, Mayet, Nelia, Deng, Ramil, Buboy, Roy, Ruth, and Leo Manlutak, Jay and Tame Ocampo, Richard Nace Campos, Crystal Jane Sazon, Jose Marie David, Junsen Paul, Patrick Pasion, Leo and Chris Charing, Willie and Irene Castro, Arcel and Shangela Gilas, Francine Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Minerva Bisda, Concepcion, Charmaine and Cariza Marie Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, George and Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Franz Aldrin and Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Angeline Garcia, Joseph, Mary Hazel, and Ethan Valentino, Joseph and Emily and EJ Gicamo, Mike, Melody, Gabriel, and Michaela Yung, Dewey and Irene Remedios, Venus Derrick, Chris and Liza Pineda, Brian Datu, Adrian Malvar, Jonel Alvarez, Erickson Elizer, and Edmond Ramos,
Manuel and Arnold Kayanan, Paul Wadman, Boyet, Roderick and Rexen David, Jason and J.R. Chua, Pablo and Reynaldo Giao, Cons and Bless Apimwar, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Lito and Marita Paule, Niolin Ocampo, Nova, Nisha, Nicole and Niel Ocampo, Jolan Pineda, Angelita Angeles, Michelle, Eliam Bryant, Nino Esguera, Ched Alfonso, Jocelyn Heroso, Veronica De Leon, Henry and Teresa Brenman, para King Malagwang Kapaldanandi, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Teodora Makaspak, Manuel Bustamante, Kuring Enriquez, Epifania Liangco, Melchor Reynaldo, John and Jaime David, Angelina, Victor, Myra, Martin Tantenco, Victor and Bency David, Ricardo Cortez, Avelina Ramos, Carmelita Licup, Tessie Pabalan, Sitang Santiago, Marcelino Lagman, Rosario Deirit, Marcelina Layug, Wilfredo Basilio, Salud Calma, Froilan Domingo, Jeffrey Rosel, Vince and Chelsea De Jesus, Romeo Jordan Alonzo, Romeo and Nenita Cruz, Catherine Sebastian, Roger Marites Margarita, Jobel Arash, Ashley Isabel Sebastian, Aline and Francis Lasco, Francisco Cauleng, Marcy Sofia Sharon, Cristel Alvero, Lilia Caneco, Dolorosa Garcia, Cindy Pineda, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, George Hinco, Bonifacio Malig, Ernesto Mendoza, Tom Laksamana, Francis Kiambao, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Canyonero, Florencio Lozano, Lota Salenga, Estrelita Soriano, Priscilla Aguilar, Kit Villa, Orit Ofstin, Jordana Mezzetti, Alfonso Nuki, Clarita Nuki, Santiago Tayag, Richie Rivera, Joseph Gozum, Henedina Bituin, Beata Canyonero, Venedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gozum, Cirilio Cuenco, Purificacion Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Flora Tambalo, Mercy Mungkal, Laika Manlutak Family, Maria Teresa Fernandez, Erlinda Fernandez, Mary Francesca Rafaela Cardino, Eduardo Sibug, Edward Sibug, Renato and Medina Garcia, Annette Lakindanum, Michelle Esguera, Jesus and Yoli Tayag, Joseph Ferrer. Para King Kapayapan Ding Kaladuadi, Eflieda, Felipe, Paul Christian, Philip Vincent, Paulina, Flora, Alfredo Sr., Adelaida, Feliciana, Arsenio, Maria, Benedicto, Maximo, Wilmar, Encarnacion, Genaro, Eulalia, Irene, Cecilio, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Zenaida, Hilarion, Cristina, Roberto, Miguel, Pasencia, Corazon, Jerry, Cora, Eni, John King, Nuring, Pido, Ronnie, Jessie Humbilina, Among Popong, Berta, Marivic, Dominga, Pedro Milagros, Catalina, Ernesto, Zoilo, Catalina, Gregorio, Maylin Magdalena, Ernesto Alfonso, Pacifico, Benita, Jerry, Alice, Ruben Sr., Reynalda, Elena, Teresita, Alfredo Sr., Francisco, Antonio, Roberto, Ising, Nicole, Julian, Gilbert, Oscar, Jerry, Carol, Lito, Lina, Pasencia, Julian, Antonio, Beatriz, Eligio, Helen, Carlos, Relly, Emerson, Pedro, Jerome, Chris John, Miguel, Maria, Juliana, Monsignor Damaso Hinco, Mariano Escolastica, Jesus,
Emerenciana Jose Apolonia, Pablo Maria Rafi Randy Charlie, Fernando Francisco Sr., Ignacio Carlos Feliciano Sr., Modesta Raquel Conrado, Erlinda Feliciano Jr., Angel Amparo Felicidad, Melanio Paulino Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino, Loretta Pedro, Cecilia Julio Julia, Medalia Hamilcar, Rene Rosario Flora, Melchor Leonila Constancia, Froilan Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana Roberto Belen, Cristeta Emerenciana Marcial, Trinidad Roberto Dominador Fulgencio, Catalina Fortunato Faustino, Maximo Tito Lourdes, Bernardo Hayden, Leonila Heidi, Arsenia Magdalena Emanuel, Angelina Celedonio Gertrudes, Cesar Rogelio Oscar, Angela Francesca Precious Angel, Ruben Ernesto Eloy Erlinda Enriquez, Federico Zenaida Noel Gina Maximo Magtoto, Remy Rodolfo Mungcal Jr., Priscilla Barbara Rosalina, Andres Paz Lodi, Alejandro Benita Regina, Chantel Emilio, Angel Juanito Dare, Christopher Anastasio Pedro, Petrosinia Chodoro, Adoracion Enriqueta, Elias Dolores Genaro, Juan Per Otto, Bernabe, Pasita, Remigio, Jose Milagros, Maria Corazon, Santiago Antolin, Jorge, Paz Angelina, Consolacion Purita Martin Apolonio, Maria Perpetua Roque Castro Alexander, Felix Arnold Angelo Albert, Ernesto Yumul, Teresa Jacinto Jr., Seferina, Estelita Ramon, Remedios Virgilio Jose Angel Sr., Violi Dino Aster Joey Jessica Andy, Miles Purita Carlos, Tarciso Juanito, Severo Calma Demetrio, Concordia Herman Marcela, Demetria Alexander Belen, Silverio Romeo Valentin, Jess Silvestre Juanito, Eleuterio Romana, Maria Hill Sixto. At karing maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karetang ala ng makaga nakakarela.
King lagyo na ningib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya kaanti mo rin. Kaluguran kong kapatad, malungkot tamo pong makatipon ngeni. Uling ditak tamo mo, uling tatakot tanan naman keng COVID, uli na niting pandemya. Pero hanggang makanyan, masayatang pasalamat king Ginong Diyos, maski makanano milalabas tamo, maski makanano mabiya tamo, at ligtas la, ring familia tamo. Pero malugod tala pong panalangin, ding kapatid tamong magkasakit at masakit, lalong-lalo na po ring king Barangay San Juan Nepo, Barangay San Miguel, San Agustin, at eka na pong barangay, nung ka rin atin lang COVID cases. Tahimik ta po sa guling manalangin king Birhen, na midalabanwa, uli na ning kayang ganaka at kabanalan, manalangin tamo ngining malapit na king Diyos, ing ipanalangin nakatamuan sana at iligtas kaniting pandemya. Ginong Jesus, delame banwa ingin dumo ing Birhen Maria, manipakit kaya kami, ikami man potang dating panahon, mitas kami naman banwang kalupa mo, Gino Pakalolo. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, inampun mo kami anting anak na ning Birhen Maria, sopan mo kami anting kapatid mo, Gino Pakalolo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, babyeme kaya kami ing kang lugod at pakalolo, Gino Pakalolo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, king bie, alanganga, Amen. Abe-abe tayo pong inimpuryan, ing Ginong Diyos.
Manalangin tamo. O Dios, aginumi, delame banwa i Maria, king kayang katawan at kaladwa, ban makirake king lubos ng tagumpeng Jesus ay anak mo king kamatayan. Iti uli na ning keti king yato, mit mong kababanyang sinuyo, king tangkamo anting mumo ng dili karing sinal pantaya. Ipagkalub mo kaya kami ing kayang kapagsadyan, manalig king kayang kaburyan, nanuman iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning kapahayagan. Mibuklat yo ing templo na ning Diyos karin banwa, at ikit ke ing kaban alulanan na ning kayang kasunduan. Kanito, linto yaking banwa ing metong ama kapagmulalang tanda. Metong yang babayi makaimalan king aldo, at makatuklo babo na ning bulan. At atiniyang 12 batuin ing koronang atsu king buntok na. Malapit niyang mga anak, inya sasing-singyo at kukulisak king pamiramdam na. Atin pang metong atanda alinto king banwa, metong yang maragul at malutong dragon, atin yang 7 buntok at apulong sagu. Balang buntok na atin yang korona. Keladkad na la ning iki na ring 3 dake karing batuin na ning banwa at bildog na la king yatu. Kay bat na nito, tinalakadyo arapan na ning babaeng malapit ng mga anak. Baneng kanan ing anak kabud mi baityo. At may anak yang pungul alalaki ing babae. Dapot ating sinamsam king anak at delane king Diyos at king kayang trono. Ingana kay ti mitagulaling yang maging ari, karing sablang bansa, king kapamilatan na ning pamalukang bakal. At tinipladyo ing babayi papunto king desyerto, king lugal asidya na ning Diyos para kayo. At dimdam ke ing metong asiwalang masikan ay bat banwa, nga nang sinabi, dinatang no ing pamagligtas na ning Diyos, pepakit no ing kayang upaya antimong ari, at ing upaya na ning kayang Kristo. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Makatali
Musta ning ligon mong tagliyang pag nasa ning ari? Yaing ginumuin yo pamitan me. Kingdane mong wanan, makatalakad yahing reyna. Kintung imalan, yaing susulod na. Miras lakam bening tulad sayo, adilan aking palasyo ni Ari. Kingdane mong wanan, makatalakad yahing reyna. Kintung imalan, yaing susulod na. Kingdane mong wanan, makatalakad yahing reyna. Kintung imalan, yaing susulod na. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat, San Pablo, Karintao, Korinto. Ingkatutuan, sinubliyang mebye i Kristo, at yaing katunayan, king ding medye, subliya, di king mete, sublila namang me, uling ning kapanano king kamapilyan na, ning metong ataw, di natang ing kamatayan, king makanyan mo namang paralan, ing manubling me, datang king pamalata na ning metong ataw, uling king kaya pangayagumda, ring tao kang adan, metela, king makanyan mo namang paralan, ding tao sublilang me, uli na ning pangayagumda kang Kristo. Dapat, imbalang metong king sarili ng kabalyan, i Kristo ing mumuna ka ring sabla, kay ba't detang makayagum kang Kristo, king oras na ning kayang panyatang, kay ba't nanita, datang na ing kawakasan, at sakupan na lang Kristo ring sablang mag-ari, manungkulan, at makikayupayan, at ibiyene ing kayarian, king Diyos ay pa, uling sukat siyang sumakop i Kristo, hanggang enala asambot, rin sa ning Diyos, din sablang kasalang na, at ibili lalam ning upaya. Ing katutuan, akasalang, asambutan, na ing kamatayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. I Maria mi dalaya banwa, at ding anghel ning Diyos, kinulisakla king tula. Ing Ginoo, manatili kaya kayungan, At kaya kaante mo rin, pamamasa king mayap a balita agpang kang San Lucas.
Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon ay ta, ginayakya i Maria, at marapal yang minta, king metong abalen, king kabundukan ning Hodea. Mintaya kimbalen ng Zacarias, at dininaning maya pa oras i Elizabeth. Anyang dimdam ng Elizabeth, impamagmanano ng Maria, ginaloya ing anak king Atsyana. At i Elizabeth, mikatmuan king banalay espiritu, migsalitayang masikan nga na, mapalad ka karing sablang babay, at mapalad yan naman ing anak amibait keka. Makanano kong pangaintuliran, ing dalawa na ko, ning indu ning kanakong Ginoo. Uling kabuddimdam ko, ing kekang pamagmanano, ginaloya ing anak king atyan ko, king tula. Mapalad ka, uling pinwalan mo, king ing belita na kekaning Ginoo, mipal tuto. Nga nang may kibat Maria, ing puso ko pupuryan ke ing Ginoo. Magsayaya ing kaladwa ko, uli na ning Diyos akakong talapagligtas. Uling enako kelinwan, akong maluka ng alipan. Manibat ngeni aw sanda kong mapalad, ding sablang tao, pauli na ning mga ragula bage, ade patana kanako, ning mayupayang Diyos. Banal ing lagyuna, kalululusa nala ring makitakot kaya, karing sablang mituki-tuking lahi. Inatyat ne ing mayupaya ng takde at simbulat nala ring mga tasalub ketang kapaluluan ning karelang nasa. Bigsak nala ring ari ibat karelang trono at ingatsuking kababan ilang tinasna. Pepakabsya nala ring danupan karing mangaya pabage at pepalakwa nalang alang darala ding mabandi. Ti parana impangako na karing pipumpunan tamo, at dinatangya bansopan ing Israel abalen na. Papakitana ning pakalulu i Abraham, ampon ding sablang palipina. At inabaya ning Maria i Elizabeth, kilubda ring atlong bulan, kay bat nanita minuline. Kapatading maya pabalita, ning kaya katamo kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya pa bengi po kaya kayungan, at maya poros po ikayong mga tapang linwal bansimba bistaman ating COVID kareng siping tang baryo. At pasalamatan ako po at eda ko sentirulan kanini, makisabitar na rin po sana nung pwedeng lulwal at mimingat mo keng COVID. Pero salamat po at atyo kayo. Aisip ko, may kabana ako buwak keng COVID. May kabana ako balbas. May ako po paurod hanggat mawala iting COVID. Miras na siguro makanyaning balbas ko nung kay. So pagmasosyan tayo po ngayon Domingo, ing pangadalana banwa ning Birhen Maria. Ing awsan tamo pong Assumption. At para kaniting kapag masusyan, ing ebanghelyo tamo po ibadyak ang San Lucas, chapter 1, verse 39 to 56. Adwaya pong kwento actually ing ebanghelyo. Ing pamandalo ng Maria, kempinsan ng Elizabeth, iteng mo muna, at itang dalit ng Maria, ing awsan tamong Magnificat. Anya po kaniting Domingo, adwa tamo pong punto. Mumuna tungkol keng pamagbisita ng Maria, king pinsanang Elizabeth. Nung pakalo niya po, ya kumaniwala ko, kaya pa magbisita ini.
May nakita kang mamisita, migdato niyang 3 bulan kaya ng Elizabeth. Kaya pa magbisita. Nano ini? Maria, bayo tapaman manyawad king saup na. Bayo tapaman maus king kayang sikanan, ampong malapit aking Diyos. Bayo tapaman manalangin kaya. Balo na po nanong kailangan tamo. Makanya niya kaganaka at sensitive Maria karing pamangailangan tamo. Kailangan makisabi Elizabeth, oy, sopan mo ko pa, abayan mo ko pa. Kailangan manalangin ni Elizabeth ining pinsana. Kailangan, ay, abayan mo ko pa, Maria Alipo. Kailangan sumabita. Kusang loob, may maligwaya, pintaning Maria, at inabayane Elizabeth. Nabalo ng mabuktot yung kalupa na, pero maniwala ya, mas magkasakit ya kaya kasi makiedad ni Elizabeth. King ganak ka ng Maria, king sensitive na, king care na para kining pinsana, may gaduang isip, mendatun kang Elizabeth at 3 bulan, buri na sabyan, hanggang mga nakya Elizabeth. Ikita mo po ini anyang mumuna ng milagro ng Ginoo. Anyang milagro yung ginong gewa ng alak itang danum, uling kepaldan lang alak den kakasal, metong makarinem bagay kanita. Daman sasabyan dening kinasal. Daman sasabyan na marinela kaya kulangan lang alak kalili. Bayo la pa makadaing, bayo la pa makapanalangin, makisabi kang Birhen Maria, pansin na ng Maria, balo na nanong kailangan da. Ya mismo, ginawa yung paralan at mekisabi king Ginoo. Na po panayan ng Birhen, makisabi ta kaya. Balo na makananong makarine, karing pakakalulo, ing lalapit at magmakalunos, manyad, maski ditak mong barya o ditak mong abiyas. Balo ko po ini. Aranasan ko niya, magpalimus kami parking parokya ko. Pupunta ko karing mga regula parokya, pupunta kayong pulpito, magmakalunos, mamyalasan ng saup kaya kami. Pumayan ita, may bugkong lumbog kabang makisabi ko. Marine kung marine kabang magpalimos ko. Alob ko na mo, mayari ko ketang pamanyawad kong saup. Balo na ning Birhenita, anyain na ng penayang makisabi Elizabeth. Ya mismo, kusang lub, mintaya kang Elizabeth, baning sopan. At ini po ing kayawsan tamuan ngening pandemya. Ini po ing aws na ning Birhen kaya katamo ngening magkasakit tamo. Panayan makisabi ring siping yung bale. Panayan magpalimus ding kamag-anak yu. Panayan makisabing mayap ding kakaluguran yu. Nung baliyo po na nung kailangan da at baliyo agyuyeng ibye, kita mo na po, kusang lubtanang mamye at sumaw karela. Ini ing pakisabi na ning Birhen ning Assumption. Uling ini ing gewa ng Maria, she assumed, within assumption, she assumed dening pamangailangan at daing darening kapatad ng mas mangailangan kaya. Kadua po, ing dalit ng Maria. Ini pong dalit ng Maria, simple mo. Kinantana ing panalangin, baludangan, panalangin dereng Muslim, panalangin dereng Hudyo, panalangin dereng eganaganang Kristyano. Naning panalangin na ini, God is great. Allah is great. Ing Ginoo mayupayaya at maganaka. Keng salmo nga na, taste and see the goodness of the Lord. Inga pong Ginoo gagawa yang makapagmula ng bagay para kaya katamungan.
At metong pong makapagmula lang bagay, gewa ng ining pandemya kaya katamo, wapin ini. Bebanala, ring mayupaya at ding hari king karalang trono, at tinasnala ring pakakalulu kitang mababadang kabilyan. Para sintindihan tayo ni, beligdad na ning ginuing sitwasyon. Deng mayupaya makwalta ilang alangin, rin pakakalulu ilang atin. Beligdad na ning gino. Ali po, makanya ning gawanan ning gino. Ang gawanan ning gino, bebanala rin mga kwalta at mayupaya, at tinasno rin pakakalulu, at ngeni pante nala. Alang makwalta, alang kalulu, alang atinan, alang ala, itamuan pante tamu, uling mikakapatad da kang Kristo. Gana-gana pwedeng mituran COVID keng milyaring eni. Makwalta ka, kalulo ka. Gana-gana pwedeng miyawak king COVID. Mo sabihan makwalta ka, ala ka naman lugar king hospital, istong may sakit ka. Mo sabihan kalulo ka, makanyan mo naman yung bili na rin kalulo. Anya pante tange ning COVID. Mo sabihan makwalta ka, ating kampanyali, no makanano lang mituturan at lulangal doring kalulo, makanyan ka mo naman, ika makwalta. Baka mas may git ka pa, baka adwa kang aldo, uling ekasane, keng sakit. Pante tamungan uli na niting COVID. Ita dapat ning Dios. Naburing magkasakit aking COVID, nune ali, batayang akiting metong at metong, batayang lingapan ning metong at metong, batayang pangadiing metong at metong, ngening kapantetane, kalupatiatane sitwasyon. Muring San Juan po ilang pangaditangeni, mituran na COVID na lockdown na, ali. Pakitang mo man, bukas or makadwa, itamo ma-lockdown. Santa Inesia, Santa Ursula, San Agustin, pante, tamuan, nganing COVID. Gana-gana, pwedeng miyawa. Gana-gana, pwedeng sakit. Gana-gana, mangailangan tamo. So sana mo nganing COVID, o kalipas na nitang COVID, ing makanyan talawi king metong at metong. Lawentaya ing kaparatang tao, anting kapatad damo, kapatad da kang Maria, kapatad da king ginutang Hesus Kristo. Pankanita itamuan, datangin panahon, midalata banwa, anting mika kapatad. Amen. Amen. Tauli pong kwento, tungkol kang San Tarcisius. Ini pong patron na rin kaya katamong nights na Chukeni. Kafiesta na naman po ngening August 15. Saint Tarcisius po, metong yung Knights of the Blessed Sacrament. Metong yung magsilbi keng pari. Metong yung altar boy. 12 years old yapamo. Yung patron da rin kaya katamong nights. 12 years old. Magsilbi keng pari. Anyang panahon da, panahon ng Roma, bawal pa ing Katoliko, bawal pa ing Kristyanismo, bawal pa ing magmisa. So sa likot la neng magmisa la. No la magmisa, king lalam gabun, nung nukarindo kukutkut, ding karelang mete. Alala pang kolumbari kanita, lalam gabun, sasalikot la karing Romano, potandak pandala, isukol dala, so karin la magmisa. At kay batdang migmisa, deng diakono, wanandoretang may konsegrang hostya, dalado karetang kristyanong makasimba. Lama kanyan, COVID. Daladala rin ng EMDC, retang hostya. Dalado king preso, kareng makakulong, uling makasimba, dalado karing masakit. May paintagon itang misa nga ito, alang dintang EMDC, alang diakono. Nikit na pari, Saint Tarcisius, hanggang anak yang malati, pepadalano kaya, rining konsegrang hostya. Sa likod ng Saint Tarcisius, at linakad niya, papunta king kulungan, banong ibe, karing preso. Habang maglakad niya, ayabad na rin barkada na, oy, Tarsi, kaya ni mamyalong tapa. Kung bisa nga na, pwede nga na.
Apansin natin yung daralan. Bakit ang daralan mo, ana? Family din, ikidala hostya. Baludang katoliko ya. Pe masibas de, pe mugbog de, pe maldak de, kabang tatal na nalaring hostya, kimpuso na. Linigtas na ning metong aromano, adala na pang mangisnawa is Saint Tarcisius. O neng kabang lalakad ne, Meteya i Tarcisius. Makanya na pong gewang martir ning Papa. Ito ngayang santo, San Tarcisius, tining tutukyan daring nights. At kwento tayano mo naman po sana. Sana kay ba't na ning misa nga iti, daralan taya Kristo karing puso tamo. Daralan taya karing pilubluban tamo. Batayang payabot karing pakakalulo, karing mangailangan, karing sablang kapatad tamo, nakapanteta ng ngeni, uli na ning inampun nakatamo ning birhen anting anak na. Amen. Ipasyag tayo po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, pangmayupayang tutu, di na lang king banwat yato, at kang Isokristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banal na espiritu. Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungal dos, sinubliyang mebye, pepayta siya banuwa, makaluklukwa na ning Diyos, ibang mayupayang tutu, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabye, ang pong mga mate, sasapantaya ko king banal na espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. malugod tala pong idawon ngini, ring panalangin tamo, king Birhen at king Gino, nga tamong maus kaya, Gino, pakiramdaman me, ingke kang balayan, itangan po. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban ing Gino, ipakit na ingke ang lugod, karing hanggang matampang sino yu kaya, at ing mamatawad ng pakalulu, karing migkulang kaya, at king metong at metong, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban ing Gino, ipakit na ingke ang upaya, at ipagluwalo na ring taong magpakumbaba ang madadakurak, at ipayabot na kaya katangan ing luguran talat galangan, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban ing Gino, ibiyan na kaya katamu ing kapagnasan at sika ng tupad karing kayang amano, karing biyeta mo, aldoldo, king mit mong sigasig at saya, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban ing Gino, di na nakatang kamalayan, king kalukan ding kaya katang puso, banakat mo nakatamu, king kayang kamulog. Pamananggap karing tao at pamaglingap karing kalulu, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Panalangin tala po, ring kapatid damong mag-birthday, Romeo Kayanan, Rodney Gabayeron, Juanita David, Benjamin De Vera, Maria Angela Diala, John Clarence Santiago, Clarissa Colala, Alma Nulud, Vilma Hilario, Penpen Morales, Daniel Fabian, Ampoy Presi Reyes, para po karing intensyon ng Jerome, Andre Manlutak at din kayang familia, J. Ann, para king kapatid tamong masakit, Jesus Tayag, Alpha Deirit Galang, Margie Canonero at Familiana, at para po karing kaladwari Alfredo Mercado, Mariano at Escolastica Hinco, para po karing Mirabilia Choir, at para karing Ladies of Charity, mag-anniversary bukas. Para karelangan po, kaya katamon makatipon nga ni Keti, karing familiata mo, karing kapatad at kakaluguran na masakit, malugod talang ipanalangin, King Diyos.
O Diyos, ay ibami, king pamamilatanan ng Birhen Maria, king lagyo ng Jesus, malunos na ko po kaya kami at arian yun iting pandemya ng COVID. So panyo kepo, uluan nyo kami at gawan mo keng misasan metong kang Kristo Jesus aginumi. Amen. Amen.